kublai shibunya pi barok ki perlu ki bapet ya kanika video jonga te hangne nginya pet ya ka report menta kasngi laitrik kat nungut ki belayo ya uni kunyang COVID-19 ha India katkum ka report bala oblo thakanika Ministry of Health and Family Welfare Government of India hakalai tarik April arhaja arpeu hakapor khandai baje men step te hangne ngiyo iba kibru kebayok pang ya kanika COVID-19 hapo India kelapoy du arhajar lai spa iwai kentup ya ki bom day napo India kibaya pade lapoy du san phondrungut kiba discharge shispa san phonyungut te hangning in ya pet ki state ki bayo yakane ka khlam number way kadika Andhra Pradesh ki blati kena bayo yakane ka khlam kadai shispa lai pho arngut Andaman and Nicobar Island shiphongut Arunachal Pradesh iwai Assam khandrungut Bihar arpsaungut Chandigarh khatprangut Chhattisgarh khandaingut Delhi arspa khat khandai Goa hendrungut Gujarat prapnyo Haryana sapulai Himachal Pradesh hendrungut Jammu and Kashmir nyaphongut Jharkhand arngut Karnataka shispa arpsaungut Kerala aspa praphendrungut Ladakh khatsaungut Madhya Pradesh khandaingut Maharashtra laispa laipsangut Manipur arngut Mizoram iwai Odisha sangut Pondicherry laingut Punjab saphendrungut Rajasthan shispa laingut Tamil Nadu laispa khandai Telangana shispa nyungut Uttarakhand shiphongut Uttar Pradesh shispa khatlaingut West Bengal san phulaingut total baro kibla confirm lane kibati kena bayo yakane kalong arhajar laispa iwai kikis kibrangsa kilong khatprangut katkum ka update bakila pen I hakanika Ministry of Health and Family Welfare Government of India katkum ka report bala upload thangni ha Ministry of Health and Family Welfare Government of India ngyo iba hadu menta 4 ton kibayo yo uni kunyang jingpang napo kajala jongi kata kami galaya tengis ngo keben shibun ba lese kanne kadai kajing sumar kajong ublay mo wadla kataru ngimde ban kinsting hendreng de bot ya karul baka sarkar kalata yangi bangi de ban syong hayeng khanang bangin laj nakanne kajing shapriang jong niu COVID-19 te tangkini khoble shibun ngin sai kanduk yang salasai te lada phikwa ban tip shu phila ban subscribe ye kani ka channel ka jongi khoble shibun